Koe wau ke saia me gonu ke share tau channel, pa ke subscribe me tau channel, ka ko hoka pene tala no koe. Wang wewe tau ilo me toi tapu, o ku iai ai Otua. Na tau lau iai tau program hano wa, program koe niko whaam ke whakotuku atu. O ku mātuunga tau ilopau ke ai Otua, koe hene hoko o tangata ai Otua koe ia, e eiko si isu kraisi pe, ia si isu o Nasaret. Manduka hingofu kena e uia ke si isu, iloa kia hene mamani, si isu me Nasareti. Koe hego ki korona i kai, lau e tawange ki koro ke tu anuku he tulu, peko nuku reka. Whangi kolo tu ki to peko havelu riku. Whangi kolo koe ke tau ilo e tau tu peko tu koi fe, pe hea Nasareti. Peko hinga na e uia si isu, ko si isu me Nasareti, madu tango e Nataniela ke kau tama. Hai ne ilo ma alerei me Nasareti. Ego whakau kau ia, na hoko o tau Otua o tangata. Ia si isu o Nasareti. E koe Otua ai. Koe Otua ai na hoko ma tangata. Aia, ka pana tau mo ui he kuonga koe ia. Ka bostolo, pana tau mo ui he kuonga i Senturi Uruaki, i Nasaret, i Kareri. Pe na tau mo ui he whitu koe ia Israel. Na tau whanonga tonu re o Otua. Na tau me meiala ke kapa kofe Otua, whakataha me whiwhine au toto, ke whamo ui tau ngai mahaki. Na meiala mai, ai eiki ke te tau tolu, ke whaiho tau whamo ui. Koe higo tau Otua ai. Whanonga whorofora koe tānuan koe sione, postolo sione, tako sione tau ilopau me ai, whakaukau koe niko whotori. Ka mata anga ko iai a whorofora. Mandu ko whorofora koe huawhaia, na he ui ake eiko si isu kraisi, i tāniti. Na tuk whaingo e ko si isu, tapu moia he iono alo e tāpo au ko mere. Ka i tāniti, na iai ko whorofora. Koe persona no ua ia, koe tō tolu, tā i Otua. I ka mata ngā koe ia whorofora. Na e whiangai mo Otua a whorofora. Na e Otua a whorofora. Ko tō koe ia na i ka mata ngā o whiangai mo Otua. Se me mau inga bete. Na e Otua a whorofora. Aia, koe Otua e ua. Persona o Otua e tahape. Otua koe tamai, mo Otua koe alo. Persona ia e ua. Ihe taha i Otua. Koe taha i Otua, ka unau tō tolu. Koe tō tolu, ka koe taha i Otua. Aia, Otua a whorofora. Tana marewe te tatore ve stafa o senu hai ruaki. Pena e hoko a whorofora, koe kakano. O ne whotunu tāpani ka rea tau rotorotonga. Pena tau mamata ke no skaina. Ko langi na e tau, mo alo tof peta, ko hak me ta mai. Tau kune whonu i keresi. Mo e mone, se mau inga bira bita. Hoko a whorofora. A whorofora koe na i tāniti. Ai persona hono ua o toko tolu tahai Otua. A whorofora koe. Wai ki vesi whanga ki māmo ngā pako. Nā o skore ki māmo koe nā te ngā ake koe vesi a tau tolu. Koe vesi me paki motu a koe a wesi. Koe ki hai e paka moritoni. Koe paka a wesi. Koe koe vesi hau me King James version. Wak sen wai nima, pa koe vesi fitu. Pau pehe iai, wai ha toko tolu, whamooni i he langi. Koe tamai, mo whorofora, ma lau maari e maa oni. Pea, utaha pe, ai toko tolu koe ia. O koe tolu i Otua, koe toko tolu, taha i Otua. O whenga maa munga eke ngawe akia, koe toko tolu i Otua. Koe mea iura gai besi. Toko tolu, taha i Otua. Ia matanga koe a whorofora, pena hoko whorofora ka kan. Ko meu tau ilopau ai. Ko meu tau ilopau ai. O iai Otua. Koe ke ilo e Moslemi, koe ke ilo e Hindu, koe ke ilo e Puta, koe ke ilo e Pahai, koe ke ilo e Seo Witnessi. Koe hia koe ko nau Otua o na tole Otua koe. Ai nai hoko mai ko whorofora. Ta mai he Seo Witnessi a toku koe ke kao si isu ia he Otua. Ko Sihova pe Otua. Ta mai sione te tau tolu. I tāniti. Na iai a Sihova ai mo whorofora. Persona e ua, toko tolu tahai Otua. Mo lau mare maani oni, koe hia koe toko tolu, koe tahape. Pea hoko ma whorofora. Ai kakana. Mo te awa ne baptaiso a si isu, e ongo mai re o e tamai me langi, hifo mai lau mare ma oni ta tau o e lupe. Nofo ia. Ai eiko si isu kraisi. He koia au nofo sino ai. Koia ai whakaha anga sino mai. Koia ai i misi. O e Otua tai haa mai. Pau ke whi ilo ke Otua tai haa mai, tai haa mai Otua. Kono i misi ai eiko si isu kraisi. Sai, koe, talmarewa e si isu ke te tau tolu, e senu haro aki ve sta valu. Pe koe mea ki Otua ku te ke mamata ke ha taha ia taimi. Koe Otua tof pe tahane whakatupu, aine a fio, o ku nea o ke fata o e tamai,
ko ia na ne whakamatala e whare ma rea bita whakamatala ia ko whirea whapalangi a koe ko whirea whakarisi o whapalangi mai pe ko exegesis ma heni me kau tau kei whorofora ko exegesis ko e vete tohi tapu ai ko no tau mai sione sione walo ki vesta havalu ko sisu ai Otua toh petane whakatopu ai ni a fio ai ko na i whatawhata o tamai ko ia toko taha pe kune whakamatala tamai ko ia toko taha pe kune vete ke dek tau tolu ai tamai he misteri tamai ia ko tai hamai ka koe Otua koe ai Otua koe alo a wholofola koe nai hoko kakanu ko ia une whakamatala ke dek tau ko ia une whakailo mai ke dek tau tolu ai iai ai Otua whanau koe whamonia ni a sione ki he uhinga koe ai hoko ai kakanu mai ai ko Sisu Christ ngai mea ko au kia wholofola ai mo ui ngai mea na iai mea kamatanga ngai mea ko mau whanongo ngai mea ko mau mamatakai ako mau mata ngai mea na mau siofia pe whaagia e ho mau ni ma na e whakaya mon ai mo ui pe ko mau mamata ki ai pe ko mau whakamooni ki ai pe ko mau whakahatu ai mo ui ko ia tai ngata ai ne whea ngai mo tamai pe ne whakae a ke te ki mau tō io ngai mea ko mau mamata mo whanongo ki ai o ko mau whakahaagia te ki mau tō se po e tatu ki tua si na nau mamata tonu ki nau tō i e ko Sisu ka nera ki tau sieta tō ki ai te mone whalawhala koe Sisu koe ke Tomas monu ia ai ne i kai mamata hange koe mamata ka apostolo kai tuipe ke mea koe nei mamata ka apostolo ma tuko mi funa hoko nei hawa Sisu ke ka apostolo ha ke hene toi tu pe talange he ka apostolo toko honga fulu ka Tomas ko mau mamata ki heki pe kai tui a Tomas e ki monu ia ka koe ia Tomas ne i kai mamata hange koe mamata ka apostolo pe tatau pe mo kumoto moau monu ia o ki tau tolu ne kai ki tau mamata ki eik toi tu o hange koe mamata a sione mo Pita mo Semis mo Luke mo Paul ki no tolu na whakamooni mai ka te tau tolu na hiki tohi na whakamooni sio pau e whakafo o ke tau inase sio tamai rewa e sione ko hoko teni raksion mai roa ki vestolu tamai rewa ko mo whakahake te ki mo tolu foki ai ko inga na whakaha mai na nau mamata tonu ki he Otua koe ai ko wholofola ai koe nei itani koe ke mo mao ki mo tolu foki ai whiohi mo ki mau tolu pe koe whiohi foki ki mau tolu koe whiohi me tamai pe koe whiohi mo hono alo ko Sisu Christ ke koe mo i tanga tai koe whiohi mo tamai mo alo Sisu Christ mo ki nau tolu ko toa pe ni holo mua e te tau tolu i e tui pi ki tai ki he whakamooni mai a ki nau tolu ni nau mamata tonu i he imamani a eki, e ne peki a e ne toitu. Ni kai ke tau mamata ki tau tolu ke, ko tau monu ia whakataha ki tau tolu mo Tomas. Ni kai ke tau mamata ai, kau tau tuipe ki whakamooni a ki nau tolu koe na nau sio ai, i ka mai sio ni. Ko henga nau whakamooni mai, ko hiki he tau tui, ke tau mawai e whiohi, ko ke tau kau, ke whiohi anga ko ia. Toko ni mai eki.